Televizija Pink je sva 3 dana vikenda bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji. U petak je naš program sa udelom od 20,84% bio značajno ispred konkurencije. Drugoplasirana televizija je imala više od 5% zaostatka za Pinkom. U udarnom večernjem terminu Grand Show je i ovog petka bio gledaniji od Ivana Ivanovića. U subotu je naš program bio još gledaniji od petka. Sa udelom od 21,51% Pinkov program je bio najgledaniji među komercijalnim emiterima. Naša udarna emisija Zvezde Granda za vreme svog trajanja bila je gledanija od Prvog glasa Srbije. Nedelja je tradicionalno dan za televiziju Pinka, to se najbolje vidi po rezultatima koje smo postigli. 20,69% publike pratilo je program koji smo juče pripremili. Drugi emiteri su bili daleko iza nas. I u kategoriji publike od 18 do 49 godina Pink je iznad konkurencije, a pogotovo kada je reč o ženama. Najgledaniji smo kako u Beogradu, tako i u svim drugim pojedinačnim delovima zemlje. Najgledaniji smo bili u svim delovima dana, a očigledno najgledaniji i u prime time terminima. Emisije koje su vam juče najviše privukle pažnju su Trenutak istine sa 1.502.000 gledalaca, Nedeljno popodne kod Leje Kiš 1.625.000 gledalaca, Paparaco lov 1.363.000 gledalaca, Show snova je pratilo 1.463.000 gledalaca i 3 puta da 1.329.000 gledalaca. Televizija Pink, izbor gledalaca Srbije. Hvala na poverenju.